la ia namla ulu ma fua na o te whamasinonga nafi o no le tusi le na polo inga le na watu la sporei iyo le lawa o la na mau lewa o sa we whatau nuu le polo inga na watu ai tu mau ia la o manatu e le fie o te le tu la ilu ma whamasinonga ma o ina fui la whanga ilo ai ata tau ia e le umatu ia le saunoanga namla ulu ia ai tali mai lo mala fionga le whamasingo sili e le eso ai ata tau o le na polo ino o le lalo polo inga newa o mai ei o te tu la i whamasinonga e le ei la so ai ata tau e whaalia mai i ia ai fi nawa tu lava ia namla ulu o lana ai ata tau le i o inala le na pasalawe mai fo ia la fionga le whamasino ia le ata wale sa Darrow Clark ma whaamanino mai ia namla ulu e le fo le tūlanga le tala no atu ai telefotanga te watu no musu e musu ai tūla i whamasinonga peitai o le mele wa mana o le whamasinonga e te sau e te pesoa soani mai le whamasinonga sis le whamasinonga o na o maule wa o mai lumai i bawan na me mana o miei oe malesi mea ia o lalo le polo inga le o mai ei oe i le tūlanga whapena le fulana manino ala ina ua tula ia la fionga ia fai malo matumua na ia whamatala ina ele le tūlanga le o atu le tusi na leo o na e whate ia na ia le o atu le tusi a le tūlanga la le sa tilo i eilo ia la fionga tui loma ma le a fionga ia lo ia a toilupe o le upu whapalangi sa whaanga e milo e iei vaenga i to tonu le tusi le na watu e affidavit le na fai e namla ulu whapeo i mea self-incriminating ilanga clients ilanga lo ia i whasa mo na mea pole whapea na whai la ia le na laina tū la ia mea whapea e mamafa mea watu tono le tusi mai ta tau foi la na fai tete la tau ma muli tai ko la le tagi mai i le tula tu loma le la fina mai i au nasa o tala fa longo o male ia watu tono mene le wa watu pe ia watu fa wa toi la le talo sanga le watu le HRPP